Yes, of course. Yeah, in Apex TV, the online TV station in Western Uganda. Amazina Mainta ADB, the entertainer. Of course, na mnyano wanji Conrad camera. Okulete information yone kwata aba celeb interviews as mwena zimwe events na buchimwechona. Right now, na manager wa Top Shutter. Of course, na kwana ngambira nchitambura chita buchimwechona chita music na basa na managing ata na buchimwechona. Na kwachira manager. Nashimira kubashanga aba Apex TV na mbitambura bita sofa. Tutine nshonga yona. Okay. Nugenda je birebe. Managing Top Shutter ukamuyanga yi connection ekijeta. Top Shutter no mutawano wanje. Ninka mutawano wanje aho kuba mami weye ni sister wanje. Wow. So nyowe nkakura ni mureba talent ye nakundo kweshongana naja okay. Okay. Katutandikiraho. So fati jyo ntambura kitanu mu pushinga mwamara bwire bwingana cyari? Jesha twine myezi 5. Okay. Aitwa Marom system. Kandi ntureba nkigenda jabo kuba imwe mwenyine nimwe muri no mutongera amane aho kwa kunkikaho wanje ota tomwana na kitera hata na nyongomiza mungira nto okay. Katumwongereye. Urukuba nayitaga Top Shutter like na aine kuteresimu aine kora like right now nkomuntu yana beta kugira ngo muje mu performing ire either mukoro mukoreche shongoro na bichimuchona arwa masimu then arona email. Okay. Aine email zenka Top Shutter no ziteka message ni tumantu zireba direct. Okay. Yes. No buchisofa mu face ngiriwe na we like ya mu face ngiro mfield yo kweshongora. Field yo kweshongora aho kujya no mwana muto arimo abakunyoma ubukosa abantu toka satisfyinga ensiyona. Okay. Arimo abakunyoma then umuntu ahikaho usanga na sente zariyo nakwereza ako nariyo nazibara myaka. Okay. Ajata togwa myaka 8 nakumpereza ki atosanga naenda kushare sente kugira ngo echariyo natwarana kitoko nkata kumangu emyaka te kumataringo bwiro echikumataringa no content yo muntu yakubayina no jangu kintu cha music cyatandikira myaka 8 chikum affectinga emishomo yo na buchimuchona tikubasa kumu affectinga kuba nyondo kutandika nkamu highlightingiramu kandi uko kuba ntureba atarimo abana kabajada ni Smith abari mu Sizayeru arimo abana na wale ba Michael Jackson imyaka ji atandikiremo niyo myaka niyo yogo. Okay. So yakura na chumati this is my talent but before my talent nyine kuzayisomera nkakora ki nkashoma nachikwasaganya atachigarije mawo henyina nachikwasaganya ataho like ya ine show shazinga hi nachikwasaganya ataho echo kubanza nyo kina yanjire omwana ya tinkubasa kumujya nti mu stopping kurga isomero ntari aze kukora ntizazire sazo kushoma mba abantu bari mu kirasi bari no bashoma kandi bari na izo musho echo nkachanga izo sente nikiriza nti zindeke. So wota kwatagana na time yo kugira nti at least after classes ninga chao ninga weekend nkeji abantu watu akwatagana. So abazine mba supporting ekintu chimbwene cyari mu heart right now. Abazine mba supporting amunonga kandi bari behind this. Okay. Ari kujya supportinga konka ukaza nko mukashondo customer. Konka bari too supportive, too supportive. Enyuma ho akari mu 24/7 dance crew yatugambira ngo mabakaba bakumushasho ubusente bariro bamuriyo ubusente bwe kikatambura kitaho. Ya 24/7 tinka kubiha okubiyagenzire aho kuba ibyo bikaba bitakunkwataho by that time. Okay. Chonkate chikumango chikunkwataho nejesha na hari. Management yanyu budget ya like Durhan management. Mwinemo Top Shutter wenka ningo mwinemo abandi. So far no mweshongo zarimo then turiyo recruiting dancers. Kubantu ndachikorenjeri ya Diamond mbu aine ba dancer be ndati no muntu akuza kumuhayaringa kuba he is a dancer. Okay. Zona yeshongora konka nano kuzina na kumanya. Okay. So ninyanda ba ine dance group ejo norebe njeri ya Diamond okwa kuchikora. Okay. So niko tukwenda chikora. Okay. So mbwenu all in all ba dancers bonka no mu recruitinga abeshinguza abana batubija numba mubirize. For start cause ntwenda tubanze tu branding no manya ko kubo branding ire kintu cyawe. Okay.
hata onchikwanguhira no bwakuleta omweshongozi ondizo aho nchikwanguhira konkati ejesha twenda tuanze tu branding year management nkeji tuanze tu branding ekorizina hata ono byakuleta muyimbi chiwena wena nana basakwikana akorachi na araba mwe so ekindi ekintu kya emyaka ye abantu kumuzara wa bichi okutambura ekiro tubikumwa affecting like health ye ekinkumanyaho nti akabikuramo kuba na mu dance group yabirarumu still bakamba tambure ekiro so at the age of 4 ayatandikira okuzina atuwe alinke yakimanyirire era na bamuje today tuino murumo nobuza kubashamukaga gwekiro noza musanga ali ati arakaraso ekyakabiri tinkumurekera muntu we nanyo nintambura nawe ebero yayitukuza nimba mwini. Okay. Thank you so much, of course, manager. Yes, Top Shutter. Na tugambire nshongozi kuziyo zitambura. Most ramwe nshongozi we oba kweta Top Shutter. Production ukona jikora nkai. Ya Top Shutter. Production engineer Kampala. Yes, of course, John Tukumisa Mpula nyine Apex TV, the online TV station hamuna ya ADB, the entertainer. Right now tujuntu wenyeja kugamba na manager wa Top Shutter. Yes, tuzijacha production. Ukuna kona kai production ya we na Top Shutter. Production zanje nizikora Kampala. Kuba nkafuna uzi on first production. Kubito tutargetinga Western Uganda yonka. So bari aba DJ ba Kampala. Bono batera production izina who is the producer nchoba kubanza kubuza echo woriyo no mpibare lyawe no ho wartire so production zanje nashanga ntinyine kuswara Kampala una kubagumira mose nka kwandika like kuswara bwire bwinji tujukutugumira abo kuba nti ogomwana aino bwongo bukura kakwata so twastama na right away omudachiki 10 ne baba foneri bari chakora bayisha hina usangariye nenkai omutu ati ntutaho mu studio tukosanka 2 hours 3 hours tujishora cyasigaye tukiretera pole aro tabina abandi abizire kumpaza paza like ija tutware twereze bukimwe cyone cyo kwetaga tukureba mu talent yeje na neji. Of course umuntu nkogwe nabwe kwakwiza atakarabiro muri nyo bakwana na mangu ati nyaka nuko karumo kanje atakarabiro muri nyo so banu bamuhikana njya babine mahande ndije bakorabamo konkanyo tino wampikirire kureka nti last time tukatwina ba Ghetto Kids those kamera kumtwara akano bamwenda kubimunonga babugira umwana mumpereze umwana mutwereze chonkana areba tikubasa kureka umwana Kampala kandi our base is in Imbarara so agira twine kubesingira from in na performing at home class class nko kujya kurumansango mukane mbere kana report no mawiro bwinyi kutugamba umuntu agira ata nakujya babari ya TV hano babiha choke chinkumangu takazaga hansiyo akatano aturaho report ze nyarukuziya ni nyakuzibika 1 to 5 junior average. What are your last words to your fans? No bagambira chi fans banyu na Top Shutter no bagambira chi right now? Ekinkubasa bagambira imbagira nti oguno mwana wanyu so nti tiyeze twafuna obuzibu nti abayimbi nkabe songozi bobo nkabari mu Kentaro bichi no rebe biriho bayimbi simanyi DJ simanyi bichi konka oguno mwana wanyu murebe nka mutabani wa World DJ wori omwe songozi murebe nka mutabani wawe just mumuyambeho mukuza akora mukora nyentaranta tokumanya nchakari orukumana betagana abafuna mikutehana neha mosere his music hamwe na ni manager arikwenda music yeye already ha YouTube ha iTunes tune ko wahona ikozereki erwe yizwire then my contacts arikwenda ku maybe bookings for the case of bookings waza Facebook those contacts are there WhatsApp maybe nimbasa kweza WhatsApp contacts konko bwiro bwinje tuhereza umuntu esimu bo bazo mu businesses ezindi zitari ezabareta chonkai namba kumwenda no wasa ku WhatsApp inga 0701 86 2468 then MTN 0692 90 45 4808. Yeah, thank you so much. His name is Adru Durham. Durham is the management. Durham is management. Yeah, then Badru is the name. Badru. Hey, ndiya wana bandaba. Abana bakwasire mu Western Uganda, of course. Music bariumba twala ha level enkambwe. Na mshagari na yenyewe nakachai. Hey. High five.
Thank you so much. Conrad Camera of course, hamwe na ADB the entertainer nitu twakuletera ekishona ekikwata Habas Lab. Throwing am kutiya brisho, that's Facebook, Twitter, YouTube, hamwe na Instagram okufuna information yona eyo kubona oyenda mostly ekigambo na Apex TV UG top shutter. Yeah.